Ngake ngabhalelwa ngenye insizwa I think it was 2020. 2021 ngake ngabhalelwa ngenye insizwa yakwaHlabisa esigodini saseMpanzakazi. Lensizwa ikhuluma ngokuyiphatha kwabantu besifazane, kwabantu besifazane nange-experience yayo othandweni. Ithi lensizwa ngathi mangilibhala lolu daba lwaba nama-engagement amaningi lapha ku-Facebook. Isihloko salo sithi ngisuse umama wengane emakhaya nge-fake account wazofika eGoli. Ithi lensizwa kimi iney'ngane eziwu-5, shuthi iney'ngane eziwu-5 komama behlukene, isihlukene nalabo mama. Ithi-ke yathi ukuthatha ikhefu othandweni, yathi nje ukuthatha ikhefu ngenxa yokuthi bishayeke kakhulu nje isididizela. Uthi emva kwalapho wabe sethola intombi ngomhla ka-23 October 2017. Ikhuluma lolu daba nami ngo-2021. Ithi ngo-2017 23 October yathola enye intombi, isinazo lezi ngane eziwu-5. Uthi-ke wathandana nale ntombi yakwaMhlongo khona ngapha ngakubo. Uthe methandana nale ntombi kwase kugcina sekuyiyona akazobambisana nayo nje. So bathandana le ntombi waze bathola ingane. Kwase kuthi bathola ingane nabo ngomhla ka-11 May 2020. Shuthi ngo-2020 ubesenengane yesithupha lo mfo. Beseney'ngane eziwu-6 ngale ayithola kuMamhlongo ngo-2020 ngomhla ka-11 May. Uthi-ke lo mfo iy'ngane zakhe njalo ngenyanga useGoli eSoweto ngokwetoho la asebenza khona. Njalo ngenyanga iy'ngane zakhe uzipha ngomhla ka-25 iy'ngane zakhe uzipha 1000 njalo nje uyifakela 1000 zo-5. So-ke nale ekaMamhlongo ayithole ngo-2021 nayo njalo ngenyanga ufaka 1000. Uthi-ke ukuthe kuhambeni kwesikhathi wagcina esecela intombi yakhe le akasanda kuyithola le yokugcina ukuthi ayinyuke ize eGoli ezomvakashela khona. Ibisijwayeleka ukuvakasha eGoli lentokazi, ijwayele ukuvakasha eGoli lentokazi yaKwaMhlongo. Uthi yayisi ngoba kwesinye isikhathi lo mfo uthi ubeyinikeza yona lentokazi ngomhla ka-25 kwesinye isikhathi ubeyinika yona lentokazi ukuthi ayiyofaka lezi imali zey'ngane lezi eziwu-5. So ifake-ke lentokazi lezi imali ebese iconfirma nje lensizwa ngefoni ukuthi ifonele omama bazo lezi ngane bayitholile le mali, ayi beconfirm ukuthi hayi bayitholile. Ithi-ke lensizwa uthe isuka umama wengane wayese eba nokuthi eyakhe ingane kufanele ithole. Ithi lensizwa ayisibopho nje yazenzela sona lesokuthi ingane nengane uzoyinikwa 1000. Uthi thema isuka lo mama wengane kwase kuba ngathi ufuna eyakhe ingane ithola imali engaphezudlwana, ngoba lensizwa ibithi miseGoli mifako 1000 naye lo mama wengane ifaka 1000 kuye lo wakamuva uMamhlongo. So-ke ithema isuka lo mama wengane kwase kuba ngathi yena usefuna imadlana eningi ukunalezi ezinye izingane yabo, ngoba yena uthi lento uthi wathi hayi mina nje ufune ngabe unginike imali engaphezulu kwa-1000 ingane yami, ufuna ngabe uyinika imali engaphezulu kwa-1000 ngoba mina ngibuye ngenyuke ngize lapha eGoli ngizokuwashela ngikuphekelwe yabo, akufanele neyami ingane ugcina usuyinika 1000. Ithi lensizwa ngathi lalela la isibopho sami lese ngayibophezela sona ukuthi njalo ngenyanga ingane ngizoyinika 1000. Ayi uthi begcine ngathi bakubanga lokho kodwa begcine sebekulungisile nje yabo, aku-understand la lo wesifazane. Ithi lensizwa emva kwesikhathi ngo-2021
2020 esetetile lo. Ithi ngabe ngithi nje mangixoxa naye izinto bese engasafani sesinengane. Ngeke ngimbhalele ku Facebook azaphendule ngakusasa kusho lensizwa le. Ithi ngake ngimbhalele ku Facebook azaphendule ngakusasa. Ngimbhalele ku WhatsApp azaphendule nje kungasafani nendlela engifonela ngayo engasafani esetetile. Ithi lensizwa ngimbuza ukuthi yini yenza ukuthi manje ingasafani indlela esesithandana ngayo. Ithi athi yena akaboni lutho yabona kodwa lensizwa ibona ukuthi hayi naye lo muntu wesifazane uyabona ukuthi ayisafani indlela esithandana ngayo. Ithi ke lensizwa ngathi noma sengimbiza eGoli ngithi ake ezovakasha eGoli egcine selokhu kanti iqala bengithi mangithi akafika eGoli ezovakasha ubevela afike nje. Ithi noma sengimbiza eGoli ngithi akafike mhlambe ngomhla kabani ashaya umhla kabani engezi. Yabona ngimbuze yini ungafiki evele nje yabo ethi yena unengane nana khombe lokhu. Ithi lensizwa ngabe sengenza ifake account ngayibiza nje ngomunye umuntu ngenza ifake account ngase ngimbhalela lo mama wengane ku fake account ku inbox ngambingelela waphendula ngaxoxa naye ngathi ngicela ukukhuluma naye ngathi ngicela ngiphi number yakhe so wangiziba ithi lensizwa ngase ngimsendele i-airtime ngamsendela inamba la ku inbox ngale fake account ngamsendela inamba la ku inbox ze airtime u29 wayithatha inamba kushuthi wayifaka ngoba waqhamuke sebonga wathi hayi ngiyabonga. Uthi mase ngiqhubeka ngikhuluma mangisanda kumfakela i-airtime wayengiphendula ebese yangiziba futhi wayengiphendula nje lokho ephinde bese yangiziba. Ithi lensizwa njalo ngolwesibili noma olwesithathu bengimfakela i-airtime njalo nje ka29 ngivele ngiyisende ku inbox ayithathi i-airtime angisendele ayithathi i-airtime angisendele ayithathi i-airtime ayifake bese ngisendela i-message esebonga. Ithi ngapha kwi-account yami akangiphendulile njalo mhlawumbe sengize ngabhala kathathu kodwa ngapha kwi-fake account uyangiphendula nakhona ungiphendula mase ngifaka i-airtime. Ithi lensizwa ngathi ngisuka kuqondene kwakuzoba umhla ka1 ngavele ngamfakela imali u700 ngamfakela imali ngamsendela i-message la ku inbox ngamsendela nepin ngathi nansi imali ngicela ukhiphe le mali eSpa ukhiphe le mali uthenge nje into zokugcoba. Uthi lo muntu ngambuza igama nesibongo ngambuza wangitshela nanokuthi ungwakahlabisa wangitshela kodwa nje engiphendule kudala nje engiphendule mangisanda kufaka i-airtime. Uthi ngathi mase ngimupha imali ngase ngamsendela inamba nepin wangaphendula wayifunda leyo message wangaphendula kushuthi ithi lensizwa ngaqondanisa nelanga lokuthi ngiyazi uzosuka emakhaya eyezitolo kwahlabise kuyohola imali yeqolo. Uthi ngaqondanisa naleso sikhathi ngavele ngamupha anganoma u800 noma 700 ngathi u800 rand. Uthi ngamsendela le mali ngamsendela nepin nezinamba ngase la ku inbox ngase ngithi ngathi nenamba yayisiyitholile lensizwa angisazi inamba wayeseyitholile. Uthi ke ngase wathula wangabonga ngapha mangimfonela ngapha washo ukuthi namhlanje uye edolobheni mangimfonela nje nge-account yami leqondileke nangenamba washo ukuthi aye edolobheni namhlanje wafike wayikhipha le mali wayesebonga ngapha kwi-fake account wabonga ngoba wayengayithembi wayimaye ebongayo. Ithi lensizwa kade ngiyazi mina vele ukuthi bese edolobheni futhi ufike wayikhipha khona. Ithi lensizwa wayesebonga ngapha kwi-fake account wabonga nje wase ngase ngiqhubeka ke sengixoxa naye wangiphendula
wangiphendula ku fake account. Ithi lensizwa akahlabisa ayiyekile njalo njoba impha lo 800 rand nje ayiyekile ukumnikeza airtime njalo ngolwesibili. Njalo nje ngolwesibili imfakile airtime 29 rand imsendela la. Kushuthi ke egcineke lo mama wengane ke la ku fake account eseyiphendula ke lensizwa wazwa inika nenumber washo ukuthi yena ukwahlabisa kanje uyabuza ke ithi lensizwa ke ngibuze ngithi manje unayo indoda. Uthi ke lo mama wengane uMamhlongo yebo nginayo indoda kodwa nje into yethu mina nayo ayicaci. Ethi iphi le ndoda ethi seGoli isebenza eGoli. Uthi bese ngithi ke uthi lo mfo bese ngithi uyazi nami ngiseGoli ngihlala eSprings mina. Ngihlala la eGoli ngise-Springs. Uthi bese ithi lo mama wengane ke hawu kushuthi ke yabo bexoxa nje bese ithi le ndoda bese ngithi ngapha kwi-fake account ubothi mawuze endodeni yakho mhlambe sihlele indlela ukuthi sibonane yabo. Ethi lwesifazana hayi okay ayikho inkinga. Uthi futhi kwathi sekuzophela inyanga yesibili ngaphela ngamfakela omunye 800. Angiyekile njalo ukufaka 1000 makuphela inyanga ngomhla ka25 ngapha. Uthi la ngaqondanise nemali yeqolo ngaphinde ngampha omunye 800. Ayi wahamba wayewukhipha wabonga la kwi-fake account. Uthi ngapha kwi-account yami uyangiziba manje. Yimi sengize ngifone ime sengike ngibhale noma 5 engangiphendula kodwa ngapha kwi-fake account uyangiphendula. Ngaphinde ngampha omunye 800 ngapha kwi-fake account. Wahamba wayewukhipha. Wathi mayokhipha lo 800 uthi uthi kwase kuba uye osekhuluma indaba ukuthi manje mangingeze endodeni yami eGoli mangingeze endodeni yami eGoli ngingakwazi nokukubona eSprings angikwazi kodwa kukude yangakanani. Uthi lo mjida ngathi hayi eSprings akude kakhulu so singabonana kanjani. Uthi ke lowesifazane bese ethi hayi ngingathi mina ngingavakashela indoda yami bese kuthi mase ngisuke endodeni yami ngithi kuyona ngiyahamba kanti angisahambi bese ngiza kuwena. Uthi lo mfo bese ngivuma kwi-fake account ngithi hayi no ayikho inkinga. Hayi bese buya ngapha kwi-original account lwesifazane useyitshena ke indoda ke manje uthi manje ngicela ukuvakashela phela eGoli ngithiwa uthi angikuvakashela ngifuna ukuvakashela ngeweekend ngizoyizama imali yokuthi ngigibele. Ithi le ndoda bese ngithi hawu mama ungani mina ngithe woza la eGoli wena wenqaba. Ithi hayi sengiyezwa nami ngikukhumbule manje. Uthi bese ngivuma mfo kaHlabisa uthi bese ngivuma ukuthi hayi ungagibela ikhinkinga. Uthi ngapha kwi-fake account ebhale esho mayisegibela uthi yazi namhlanje ke ngiyagibela ngiyendodeni ngizohamba ngelanga ngizohlala izinsuku ezingaka endodeni. Uthi agibela afike endlini lowesifazane. Uthi mase sisendlini eGoli eSoweto ithi lensizwa uma ngisemsebenzini ithi lensizwa iyayisebenza ke. Uthi mangisemsebenzini ngikhulume naye nge-fake account bese uthi ngamtshela ukuthi ngihlala nentombi la eGoli ngapha kwi-fake account. Ngamtshela ukuthi yazi la eGoli ngihlala nentombi sizokhuluma ngizocela ukuthi sikhulume phela mangisemsebenzini yabo. Uma ithi lensizwa lo sisi ngesikhathi iqeda ngimuphu 800 wesibili esesemakhaya babe sebeshintshelana nezinamba wafuna ukuthi befonelane yabona. Wafuna ukuthi befonelane manje ekwazi lo sisi ukukhuluma nalensizwa. Ithi lensizwa yathi hey inkinga manje ngihlala nomuntu endlini so ngeke ngikwazi ukukhuluma nawe ngeke ngikwazi ukuxoxa nawe ntambama. Uthi ke lo sisi wafuna ukuthi manje sikhulume efonini ngase ngikhanda omunye umfana esisebenza naye ngathi akukhulume yena ngamchazela sonke istory ngase ngithi akukhulume yena nalo sisi nentombi yami. Bakhuluma kwangazi ukuthi i-fake account uye lo bhuti okhuluma kwi-fake account kanti usekhanda omunye umuntu ngale. Wenyuka ke lo sisi wafika eGoli. Ithi lensizwa mangangithi mangisendlini singaxoxi ngoba mangisendlini ngihleli naye mama wengane ngingaxoxi naye nge-fake account ngoba ngangithe kuyena ngihlala nomuntu endlini kodwa yena ebhale ngingaphenduli mina ngoba ithi yayizongibona.
ithi lensizwa mangihambe ekseni ngemsebenzini bese ngifike ngixoxa naye kwi-fake account, ngifike ngimbuze kwi-fake account ngithi manje kuhamba kanjani lapho useGoli wathi ukuphi neSoweto esho, bese ngimbuza ukuthi manje iphi indoda yakho ebese esho ukuthi ayisetohweni layo, babe xoxa ngapha kwi-fake account. Ithi ke lensizwa kwathi ngomsombuluko shuthi washo lo wesifazane esetshena i-fake account manje wathi ngiyahamba ke kusasa, indoda yami izongiphekezela ifike ngibeke elokaneni erank, so wena zama indlela ukuthi mina maye ngibeka nje erank izofika ngeke ngilinde vele izobe iphuthuma emsebenzini, izongiphekezela ingibeke erank bese ihamba. So maye sihambile mina ngizobe sengutshela ukuthi sihambileke wozongithatha ke. Hayi bevumelana kanjalo kwi-fake account. Angithi intombi ayazi ukuthi ikhuluma nale ndoda yayo ehlala nayo la endlini. Uthi ke lo sisi ithi ke lensizwa nangempela ngomsombuluko yamthatha umama wengane yayo, yamnikeza, yampha angazi noma yampha 1000 ini, yamnikeza 1000 ukuthi agibele eye ekhaya. Ithi lensizwa ngafike ngambeka erank, ngase ngiyabuya ke mina. Ngathi nje mangibuya ngisesendleleni wasebhala wathi indoda yami singibekile ngicela kufike. Ngase ithi indoda ngase ngithi kuyena lalela ngisemsebenzini njengamanje, ngifice kubhizi la emsebenzini, bakhuluma kwi-fake account, ngifice kubhizi la emsebenzini, khona umfana engizomthumela lapho, ezokulanda bese yanawe ehotela. Nangampela ithi lensizwa ngathumela omnye umfana wafike wamthatha umama wengane waya naye ehotela, yayisilibhukhile lensizwa leli hotela. Wafika umama wengane uyathi lensizwa ngizofika nje mina lapho ngabo 4-5 ehotela ngizokufica khona, lo mfana uzofika ekushiye nje lapho ebese ungilinda wena. Hayi nangempela lokhu kwenzeka ngabo 11-12 emini. Nangempela efika umfana ezothatha umama wengane emhambise ehotela. Lo mfana lo abazani nomama wengane, lo mama wengane wazi ukuthi lo mfana uthunywe i-fake account. Hayi ifika imthathe lo mfana umama wengane umbeke ehotela. Ithi lensizwa ngahlala ngase ngisuka nje emsebenzini ngahamba ngaqonda ehotela, ngafike ngavula elokaneni, ngafike ngavula isicapha ngangena. Uthi wajuluka wamanzi umama wengane mayibona ngingena mina, uthi wajuluka wamanzi waze wacishe wayishayisa phansi, wajuluka wamanzi wathi hawu yini kwenzenjani, ubekwa yini lapha manje, uyabona. Ithi lensizwa cabanga njoba ngesikhathi ngingakayi ehotela ngiyambhalela la ku inbox, ngiyambuza ukuthi usukuphi manje. Uthi hawu ngibheke ekhaya manje itekisi sikude ngabo 4 la sengizosuka nje sengizoya ehotela. Mangimbhalela uthi hawu itekisi kade ihambile sendleleni manje asisekho ukuthi sesiyofika emakhaya. Uthi ngathi mangifika ngingena ehotela wajuluka amanzi te. Ngafike ngamtshela ukuthi lento oyenzayo iyeke, lento oyenzayo yimi lo kade lokufakela labo 800 nama airtime la, wena lokhu uthi indoda yimini, uyabona. Uthi ngathi mangiqeda lapho ngasalala ekseni, ngangamenza ukuthi ngavuka ekseni ngamkhomba indlela wahamba waye ekhaya. Ngalibhala lelo daba lapha ku Facebook, ngahamba ulicheck. Isihloko salo sithi ngisuse umama wengane emakhaya nge-fake account waze ufika eGoli. So ke uma ithi ke lensizwa ifuna imbono ngoba ithi yayizomlobola lo mama wengane, manje ayazi noma imlobole noma ngoba kukhomba ukuthi njobe ekwazi ukufeba ukucheater lapha kwi-fake account ezefika eGoli, kusho ukuthi kukhulu okunyanga kwenza. So yayithi ifuna imbono, bayinika abantu imbono lapha ya ku Facebook kwelinye lamakhasi ethu. Bengifuna ukulishare nje lolu daba ngoba i-datana on Facebook sinazo ke ezinye indaba ezifana nalezi la khona indoda ibhalela intombi yayo nge-fake account ishela iziqome
isuse eThekwini, ngabe isuse eGoli, isusa kuphi, isuse kwenye province, izifike kwenye province nge fake account nje. Thank you.